megalayapost.news. Kisamlau Puli jangka Sekolah Ba Regional Institute of Science and Technology RIS bat University of Science and Technology Meghalaya mendak sing gelap pelong ke jing kenduk lang jang kisamla kasi badawan puli thmai ha ke Sekolah Ba ne ke Freshers Meet na ke benda ban pelong ya ke jing itu ithau bat kumju ru balong kumshpara ban yatli ha ke Sekolah Ba bala pelong dak KSU RIS USTM unit ha ke jing kenduk lang bo ne kisamla puli kasi balik puli ha ke Sekolah Ba kila poi ha ke singi la sakhiru dak jing adon lang kinong ilam ka KSU North Khasils District nadu samla Ferdinand Kharkamni President samla James Hitler maupnyang General Secretary ka KSU North Khasils District bat kiwei kinong ilam ning circle bat unit prepare nalor kete ke jing kenduk lang jeng samla puli kete ke Sekolah Ba hang te singi na kaliang ka KSU North Khasils District kalayo ru ban pinskem ya kinong ilam mathmai jeng ka KSU RIS USTM unit na ka benta ka samai trekam jeng snam arajar arpsau arjar arpsan ka bediru ka unit ka bapet kerpang ya ka bah kamiat bat ke kashan jeng samla puli hang te Sekolah Ba bat kum ki samla khasi kimdei ban mat kano jing bat ke jing sha thambor hendai berkelit banwat jingnang jing start hapadeng jing kemen ba jing suk jing san samla kila peni ya kisap hagapan peni hagapa ni gawe kebenta kalong kariam benar boy upa wa gide upa kasih bayar ngilong tang gawe gejek bereu ke bekerpang kata gede gejek bereu kasih hagapa ngila belum menlang hagane menta kasih hag limba gane ke bor memta ngasuha ban ai ban pasat jinggut lang hapi pra samla haki ar benta kata kalong kajing nang ciptip bat kajing start kamdei bengkut halane simet handai kapur kaya kaladei bagin persapnyang bagin yarap yaki para samla namarka jing nang jing start kalong tik kum kajing em jong breu kadon kapur hagapa yaw breu kadon kapur balakhai ki yau neka kajing long kena kajing long samla kajing long samla rangba kajing long samla kena kajing long rangba kajing long temen bat poi lu kapor habang ihap bat ino nakane slap pertei bat tolong tikru habang iwat ya kena jistat ya kajing pule ham persang masdang kumno bikinan masdang mothok yo aubi bat don ki balik ke nursery kide ki English medium kidon ki bakio haki upper primary lengba ka lower primary kumta kipoi secondary higher secondary bat kipoi syakata kategori bat kumju ki post graduate bat kipoi sikta kapenta hagapa gi hapun pule ya kita ki MPhil lane gi hapun pule PhD lane ki post doctorate kata ni gajingim hagapa ubreu bat gajing pule gi habiat rekan-rekan bat ha ubreu lane ka breu kabawat ya gajang jing start kanumkut ke jingim hare kenyai yai peteng nagawe ke benta sekowe benta kumta hagabang lapni nuksai pi habang ihap banwat jinang jing start ihap banti bnya susu ban hadu banyak pendat yang kata kita ki PhD lane kita ki research work ki bagi om ban nilai i nagawe ke pos ki por bagi keren ba dijuna yang kita ki birokrat hari galat kapli bangi iba tangne po mekhela jingiru kibun kilat kijika pule wat kene ka school pa kidon kita kilat pule
hagapan ang kipunay beradat lapli kita ke Medical College. Nidon hapo Shalom ya kita ki NIT National Institute of Technology. Nidon ikan ihu. Nidon ikan IIM. Hagapa kiri samla pule. Lempa kini kilat. Bat nidon ru ya ka IIT. Hati hapo nombak buati. Kumang paci nang ne kacika pule. Kita gimana? Hagapa ubreu. Ubahap manuat ya kenang jingstan. Nyala benda nak pernah kecingnya, kecing jung bro, manuat nak kecing jingstan. Gala benda apa kecing heran, jogopor, apa kecing heran, bagi kecing dawa, lagadai, nagini nasem, bandang kita, kecing, hari, hau bro he, ubadam ni katong, kabak mat, kam jukut, hari, minale ban yak sakmat baca perang, manuat ya kata jinang jingstan bagi kecing. Nama kabanikong ni, kadai kecing mentoy yang ini kasem. Bat namta kajela jungi awapila banwat ikilat tilti lengba kita kicka pule baper bangila banigi abatidon hapo kajela jungi so mendak tajikuman kamtam ya kitmi pa gijongpi la pilong na po district na pilong na sabal jong district di bala pechngai namata kalowe gijongpi di bala pa shane school pa Ornaso dap dan cikman apa ini lang ya pi kumne iwe kamtam penbu ya ka reports kejungi ya kini di samlar rumah di baring dur pot ya ki bor kopel ladang i ketiang sedin jabangan poi syak kapang pedang ke pelaku akan mau yok sedang arja kanyo di samlar pule kewan dari sekolah pak atau kapor kadonan keris dinayo kundo ikna kasih jungi la kondon pangbash ko pasanut Islam arja katran layo open kundo kila kami abun syu kila iban pembalai ko saho bat nak mau arja katnai arpsantrik penai dailur September gelayo ban ni yang bisnak rekam kanika school ba kapalaktik putka KSU RIS USPM unit di samla noilam kita ilam nadu kapor jong senam acak nai adu kanika san senam apur ayat mentang di film penkot yang tahu saya telai ke pangila ayat di peteng ila peteng bang wat adu menaga penting binawi kedik samla pule kasih diberi jungi binawi open peteng telun ye kikam tam ye kikam ki badai pat kaji pule popular hangne rei la dagi phai pat yang ke ba phi sham ko kaji pule bodan hangne ko school ba sibon pilal ke ba hatam sibon ki samla pule wan kainong undam tam ki wan baloi ki bodok kip so na wei shu apa ye phi ai musim tam lemba jo KSU Pat kalong kacing kemen apa kini kuing sama kuli bersawan pat nauskan postam kalong kacing long letrai no ya kanik school ba ajongi Meghalaya Post.news